ini media aporte waktu terakhir ini nangis tu apa si finansal kita nak cuci itu terlalu jadi parti si kesetan ini parti kasi so parti sebab milik tu malau itu kan kasi pun dah tu jadi patuni hajau milik konsensial alang itu cipa kirpi konser ini mass joining program का बोलो जैसे ट्रांसलेशन का चीज़ को सुनील किशोर अलग ही बात है नॉट एक्स कांग्रेस डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी का नॉट एक्स तो अलग इस्लामी बीजेपी लो aku tahu ini sekitar tengah peta potensial seperti di pondok tapi saking teron alang ini bangke ini mondong MCC lo alang ini kami presiden alang intensi seperti di pondok dan Prahalad kurang alang ini independen candidate lo lapen ke APHLC kan tulah diren inti alang ini bangke presiden lo pelajana PS lo presiden lo tapi laku alang ini mata pacingkan kok pola ya rotol ini aporti lah jiran itu lo alang ini bangke sampai alang ini orang nonton iklan rapi lah iklan rapi kota selang itu ini nang itu matengno si amises apa orang apa si amises itu kan si kita nang itu matengno kan lo kasi alang itu kecengsi ni alang ini sunil kisto api high pansi itu matengno alang kan di pansi dia apa Cetong Lun, spokesperson, Bharatiya Janata Party is lapen ini ada press conference pan dak media aporte duan pan jong bang ko dili choro lo neli men ke la ke sunil tisu lo neli ke kicheng kan congress ke do thipang lo by bird college puja ta chok lo neli congress along ke ha ber mondol congress pendang lo district long youth congress satem lo lapen several chief district Karbi Anglong district committee long dalam tangbang lo lapen finally general secretary nengkan non last election atau nilihat general secretary of sistem bom dipu lapen bokayan resian ang in charge sistem bom lo tewakil sita Congress along claim bom sita nili homosi apan nili 25 nili constituency nili amakesar prang ke Congress pen ai cheng MDC lo adla so ke MDC lo alang li keneli po lo li tang si alang li team li pinangan Congress dem lo la pen Congress pen ajoy ne nili ham ne re tanta bertung lo te wakit sidat anak ka chipiduk pen nili cheteglong lo nili pa kanghon nili pa kangin so nili Indian National Congress along iklam ajak diktu ita eglong le lo nili jungjung da tiket yang batai lo nili ada kan local hisab kelong i right duk se chang lo wanta batai ten panu chugai lo la he ning duk la pen homosi nang ke pangkai bia jo ni kan nili Congress pen ciubuk la pen ningkan pride 12 years nili silent do lo Tewakil seta la swagya pangbong ni theklong lo non ke do bom Bharatiya Janata Party under the leadership of the most youngest young energetic and hard-sighted leader hardworking penalang li kiduk kela katong pan kanghon kelang kon bepik lapen lan partagali Karbi Anglong district along Bikeke itu headquarter long theklong lo nang itu kadu etang lo nilita theklong pen nining sampai itu akhema alangli dipu lapen ato kanota development iklam pen job Karbi Anglong achera papret piklo lapen alangli pan theklong alangli kela kawe pen ang kin kelang no we kiduk kela to pan alangli kelang pon pahuman pik lai ke theklong alang leadership ke theklong kanji ning thelo penning arong lo apenan parta Bharatiya Janata Party under the Prime Minister Narendra Modi
lapen state along Dr. Himanta Biswa Sarma, the Chief Minister of Assam, lapen Ladakh ilitum Karbi Anglong district along CM Dr. Tuliram Ronghang, the Chief Executive Member of Karbi Anglong Autonomous Council, alang litum kitem kitam kimisen pen non litum Karbi Anglong kachibhong kaching check tawe Ladakh is a peaceful atmosphere alang litum wanlo. Lapen apisi la kang samjin atumon ke doko ka join pen lithium development teglong piglo non lithium nilipalong kuno din alenge thelan district long det pen kumane alenge thesi ha borpung tarapung kedam itu ke la ka humri dam pu teglong lepin lang pat borpung an dam pen si alang li ada kedo arata tum kichung ke la lang dam do lapen alang li kedam pen jok pineng ke lithium tuwar kethe borpung dak nilipen chukiala pen up borpung na tuwar non bonai bom jola sonda ta ko non tarapung pen along ta lang ni atok kanu ta tuwar keme pondo rata to pan ason sarkar pet kipi asuni amhat alang li pele piglo lahe ke thegalong pe chili patumi 19th August 2026 nili CM sir nilipan labang subi join nun matak din nilipan natin our side nang people ni jalang nilipan suri akadong paju atumi under my leadership nili bangkang a congress doan nonda nilong do adak mondol congress nili president lang isadin teron da dolo lapenan parta APHRC alang litung lo cepang tang alang li tadi umecing ki cetan pen banglo lason data katumi akapeka kai pu kote rolat kujur lapen lapua bang kala ni tu mecelang kri banglo kurang sorry lapen lapua bang ke ni lipen tak lang ata ke alang li ke non district committee of president akai sar rotoning ti ai ka pok lo alang li BJP ke dum nilipen paprang lang lapen non puta lang li aktif ni tonong atira bom lo la sialang li panda chorolo asip non etum patumian pen abangke nilitum arong malam dan niliatumi meeting along la than lo nilitum tisorong matang de chokiala bangso tisorong bangke da ke ha kicheng pen congress ke do the badim lo movement utane tuman lo ke sungne tum lo sita do the pen si Congress at dasan cipa chong. Sita tumiana bang kenitum arong pen more than 224 houses nila kenitum arong dalo. Lapenan pada daga population ta more than 380 population dula nitum arong tumi arong pen masih Congress arong pa nilip ke tanong tai Congress ke dakan chol. Kasi arong pen masih at patumi nitum non ke bom Bharatiya Janata Party along nitum join dulu. So ki join pen meeting ning arong piglo la penon ke bang gilangan yanta under the leadership of Sir Tuliram Ronghang, Chief Executive Member Langli and Ladakh is this Karbi Anglong District BJP President AKI Sir Roland Killing alang litum leadership along litum dodun pen answer say BJP party pang tanggi dan nilai parong bang kene tumpu dakun non ki wangi election bangke BJP ke hadak ailne lapenan part of PHRC atumta dake avelo si non ki wangi election bangke nilip bangke lake BJP si wang popusi litum ningke pondo lo ini labang sa chatai long ni phan apwa tipot business tum panas temi ado wi banda kiru pipaprang lo sinili EPSRC nili akon tending silong pen bang lo sta nili ke nili poi pen gali sta me nilka PS wala lang so PS mong ben president lo nili men birin ti si hala da long man ke nil tum 2019 pen lo EPSRC alo ke claim don ada claim non bom pe ni tum ada ke kapre ka a party ke ni tum han
pare monu dela nili tumsi hadake high thorgar 2019 pen ki MP election pen ki non ruling a party tum sitami nangun de delo sitami nili tum si thegdam long lo ali avidela mane nili tum pahai bom sita ningi si thegdam avidelo la pen nili party la pen nili tum arata tum bhanta nili nindu lo alang tum bhan nili party pahai pipom sita nili athanga alang tum bhan kirap ji nili thangson avidelo kejalan nangke ningtungge la langbung la pen inghan atwar si kejalan nangbo si mathalo non kiruling bo ma party Dr. Tuliram Rongha ki ja ki mission pen ke thek long si ningtung ja ko thot la bangsa party long chipao bini phasi atun according to lang lo chipao lo si nona ki vanya bang ke ningtung ma puling lo dong nang so api as long nang ke Afrika party phan bang ke hala ja ke ning dim ta pe khe khelo la ke BJP a dim lo BJP a abhut sia ta ke long ko posine tum sarman tani ke khelo la pen aning ta pathe lo la pen ni tum akam ta claim back ko ase adak bang ke nili piposi APSRC pen wangan ko la ke non যোগে দিয়ে সকলো ৰাইজে গম পাই আছে যে বৰ্তমান চৰকাৰে কি কৰি আছে বিজেপি চৰকাৰে কি কৰি আছে আমি নকলেও হ'ব আপোনালোকৰ চেনেল দি সকলোৱে গম পাই আছে আৰু ইয়াকে ক'ব বিচাৰে এতিয়া ধৰক বৰ্তমান আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে যেনেকৈ ভাৰতৰ অকল নহয় সৰ্ব বিশ্বৰে তেওঁ এজন মহান পুৰুষ বুলি ক'লেও বেয়া নহ'ব তেখেত তেনেকৈ অসমৰ ডক্টৰ হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নহয় তেওঁ অসমৰ নহয় ভাৰতৰ বিখ্যাত যেনেকৈ আমাৰ কাৰ্বি আংলং ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ডক্টৰ তুলিৰাম ৰহাগে যেনেকৈ অকল কাৰ্বি আংলঙে নহয় তেওঁ অসমৰ বিখ্যাত সেইকাৰণে মই বিশ্বাস কৰোঁ তেওঁলোকে যিখিনি কাম কাজ কৰিছে তেওঁলোকৰ কাম কাজে আমি বহুত আনন্দিত কৰিছোঁ আৰু সেই ভাল পাই আমি এইটো দলত যোগদান কৰি আজি আমি কাম কাজ কৰিম ৰাইজৰ লগত হাত মিলাই বুলি আগবাঢ়ি আহিম ইয়াকে কৈ মোৰ